Goya and Wanatin. Wanakatin corner lot Corodian and Tama. Joe be a linge be a Canadian content what tape Indian. Latin content Gorka permanent constitution. Larry can let Guasme Jan be a ling or Kajan Larman. Be a man Chaladakan be a jelling. A normal lat kene me talk while I said dia talk be a jelling Kakirun Russia. Ano Mishurun Chikanang Badidil Kapin Nogia Ki Logia Bana Wargaran Chikana Gorguas and Mekim and Chikana report Bana Jeling. Be a Kamal Kanur online TV channel, Jan Guazdan Bukon Lerkon Bukon Carlington, Tindia Lat Corodian Rewikas or Sudan, but never a very special report. Kakui Bongoni Menchagor Karun Tin Contin Bukwerka Nang Roesha Rewicha Kasa Sudan. Brodu palping katin kontin bandling wasame kos ke very important. Kajaw shalat gwasame menyo akona kele. Report mishanong cha kamne diala kontin tire which ka South Sudan. Kinarwach ka presidential term limit. A independent military. Presidential term limit. Keninten kontin Bukwerka nangre kwerede mishala no kwer bete kurun te bekan ke bete ka jere kwerede mi churun to ci ko tok baye kapin kurun ten kontin bana rake kwidien tama no ka jawlen kono gwaseme kwartin kon tin lat ka bongone ken te ga jom ci kana nungrar Kwer guyene me jen kwer danen dong tungote pinde Dr. Riang Yador jen chairperson of the National Constitution Review Commission jen wudenen jenema jen sharwach karwani tibukon linka jen la rame to ngai kon dial kon lat Corodian ano kanguni bukon dial bana ka linkel National Constitutional Review Commission chikan rajan wone ne chikan kene chikan ngade complete bongone mandate kene chikan bongone la National Constitutional Review chikan tuk chikan doban yam chikan tuk no kukan la gorno bijewe dial bikan sharken bikan kalatin ka dobran kana gorke je an bongone na mo shiga right tin long ka ninten konten de president kanin ka kuäärä ke presidential term limit runten dara nangre rueshka de roje no nyok shiga right no de kuumɛ la military no kene politic de ka dak de military der chonkarwade la ne konti la de me jindech no chiro de mare kwari dene de kondi la politician ki de ko politik de ko shong den no jene de administrative border de jalat ko de na de kan taka dak chairperson Riang Yador shela do ne rewi ke juba ano kaneshi commission chikan stene dangwan chikan gajal chikan eastern equatorial state chikoten chioka lake state chikan ko Northern Bargazal ka chikan ko Western Bargazal sha National Constitutional Review chajo la de kanan wena mo no ka lat kanan let kan ka kan kor pai we ala pai well ajen to kana mone kan chikan shar jis wadial ke citizen re stand down wanati chikan ko tich no ka do brande so Sudan permanent constitution de je tuka je cause chaja ku draft ke chaja ku gor but kwa ji wi kwa gor no ken de ken sharken de ken kamarten do no te ga ti na kula writing te bom to ko no ngaba report me bana jalat kel re report kana me bu kon ngaje no kana de kon tin sha constitution chaja gor ke bongone te ga ti kan kalat no category kano de ne dialde ka sharken de kan kamatin shi kana reveal no ne
take to gorgano de ne kon la citizen across the states kere win so Sudan dial adeka gwitin do ben yam jene kene term limit runtende president kanangre kwara kene gorka jeno de chernat de ke latin gwatame kene be president but take a 2-term limit for elected official kene presidential system gwami mo be citizen be ken kwara no kene be ken elakaken mi ci kwer chaja kwan karwana nyam kacha pass wa barujen kwera mo mi charuja kwera mo mi chirun tin kon charuja ka ci tok wa banawo ka election ba ko inquiry ba nyoko malat keje are ko inquiry na mo be citizen ki ji wuch bi ka nyok mu kwan kan nyok ko kan nyok kwer wa mi ci kwera mo me ci ruch mi ya nyok mu kwan ka je nyok wa ba nyok ruch alo ba ruch kareo mi ci path bada wajen ci diodien ci ba mat 2-term limit ajana sha gor ka permanent constitution mu ko na right ka kwideme gor sharping gwasamo ko ne de ti cikan jome cikan lade nono rewde after 2-term limit sha ngunti mi ci president ya pama kareo diodien wache bo woniam but chika mudre nyoko nono gwasa menene anyok akene separation of power akene luang ba ka dak si constitution dana ya gor si kan luang ki power cha da kareo menyam wade ni ki army ba ka dak politic ka ba ka dak civilian ni ko ba civilian disam ba yakula lat ala ne de ti tila de ni ka jen constitution cha gore wa ken panken men bukan lat jenene bide ni biga chongala denye bi politician ni biga chongala politician wacha power charge bi mix ala ne den konti la denye la denye wo biken civilian tente ka match biken ga disarm biken meken biken ga cap no biken rule of law ki ngotten cha yan pin biken ga kulo gor sikan bitte ka siyasa ki ka politik kane kon la denye ka bigate ala wo ete ka ngot leskan ka let biga disamen bikana lat cha gor no te ka kwer mi bikana gor an kwer mo chire mo don shunkan ka kwikir mi yadit ke shunkan ka kwi dakang mo char wana mo cha gor ka jen go nena bi deni biga dil chonga chong den bi ne de konti la siasin biga chonga den politician kana kono ba kulo kwany anetin kontin la civilian ke citizen goch so cha power sha ka bi mix nyalat ka gwasame na me erode awa ba army ki de ni kene politic ba ga dil dak ramete la dej bete la dej be chong la dej ram chung la politician be chong la politician de ni la de ni wo be kan wech be kan ga no miti ga kwerbo michi de kai ni alko da riek der jenung wa be kan kwermo be kan control na me amde yana lin ka jawodan en chalar ka jagwasame amanda dian gwasme amanda dian cha nyo mlatke kajen kideman kajen constitutional review mene awa border clarity wa gor jeno nene by internal can external administrative border ba kar yaleka shitke ta dan tana ke terke je ka dor chal ke kafia kangi kene ufura nias so an border ti ba kar yaleka kan dial ko china ma biya kai kwich woje do dien na mo akel mishala da ken ngwandien governance rich no wa banadil rich commercial ke federal system me beso sudanis ne dial beke jako bika letkel awana me limited government with clear check and balance awa bejeno ko mich federalism wo bine to buka rodian right karodian ke bine de bramachong bagwa danti tin bajangach tibia wi ka border rodian wa be balance bejeno ngane me ka western equatoria ka western bargizal no ka jomo chalat gwasme ne konen chiwe
wun mishal ke Robert Benjamin Loki no watch resident chigrach watch chigrach ki issue dung equality can a woman property right no men awa adega kam chondien awa de na adega par kano de ne dial de ka gang de gang meneten kon tin taka boom ki disabilities ni de to de ka gang na me awa emishala da ken kana de konti let ka National Constitutional Review Commission chikana gwarpinyo no nena akani men cha guje longba awa ta dana char dup cha ga yar kaje poor road condition kana insecurity and to okta na ga jere domni ki chinarin ngat kaje chikamana to ki sini Equatoria kana den konin chiwe winimi gwaz mishala do nene chirek chigongwan chi insecurity shadit no charge gono ke Equatoria Eastern Equatoria la counties niti shop ke DH akan charge gone county nti ko ken kan out ko ko teketen chi miso ya dor che ko la do nene ajene le ne long ko baki international partner including UNIMIS UNDP UN Women Kene GICA bika na look ka do bdan de na on yam kaja chikala do ne raw de mbala let men chal ke second phase ko first phase che talk review lat ke kani second phase ba for additional team ba ga jakka state of Central Equatoria ka jongle ka warap kana Western Equatoria whether ti wa ba na ba ka nangtin ba civic education kana public consultation ka kui constitutional matter ba jola da ken wa phase me budo na panel karwade kana unit state godang road ti kan goda constitution out ndio je sha ne tam man choro lat goda wote cha peltin china butin kajen constitutional review mene jen dor shal ka mi panel kan unit state dor content wote ten ko wat korte ten but goda ko ken Central Equatoria jongle warap Western Equatoria right now kantin bo next tem ba la ne ke jok gwada ten wote ten korodian lat kene no dio ko jeno baje tuk and constitutional review ko gwate check ki gwaten be de konti ka ngach kana me ka tadan en ci jome chabin ke je dere gwano de yen te ka liang katin kontin lat ko rodien ka kwi lerte tini to kon ga ler very important bana nyoko mi nywa kona kel gwase me ko biya te ka ngach kam na le rode na me alar mi jidin paiban chan rach ke kwi kamandan inshallah na won ta dana ji konlinga jengo bi Dr. Guy Cook ba were which an chal kamo ya Akobo ba te ga joma chalat gwas me menen yenema war gam pai goron tamma ka jan shang wel ngwana me ka pai wel kel ronkin dangro jan dangro de dich chana war gaye pane cha gor pan ka ronkin dangro wile wel jok chana janen Lampol Gabriel ka kume SPLA IO na me update ki me dewo kan diala konti lien ka rice ni ano cha warning cha nyoko mutup kaje me pane chana gwi gwad me janen na me changa wel jok me cha gor no kene chika gor no te ka Dr. Guy Cook me bijien me biwe ka Akobo but right now kari poda me menen kona me mi cha pai gorani Lampol Gabriel aka korminen dangwel tin pai we shala da gwan wodi keni gor kan no ba ka dealing kamanan kan lat of course ne me bana ngaje gwan wo ne me a very important update me de yana ling bana yu kwen kel ka do brande kon ling ja ko gora ling wuda me Lampol Gabriel jam dan la spokesperson ya warning ke jetop ajani yoga ji airline operator tintere wiki juba ano nene chinei Akobo gwadan la rinala kene nyurten kene chinei ka mo ke 72 hour te chaka restrict ko chicken bi nyur
so lat jere sher kaduna ko na me message dan cha gore ken am go der andere jeling keni chinei ye moch ke 72 hour titele renyal mu gor ken obi nyuur cha goro te renyal mu nyuur right now chikano dorame chikana to right now mede yandial di yente ka liengtin kada yente ka ngaitin ka ta dana cha gor ke je ramadana la spokesperson ka kuumɛ SPLA IO ke statement chikana gor gwasame kana wu SPLA maji governor riek ka Akobo kana shi SPLA IO chikana la do ne SPLA IO official kana chine la do chine restricting chine lat tel re ni alma gor kono bu nyuur ka Akobo airstrip within 72 hours tane jen baro widaro mu nyodo kanin dang dok tel re ni alma gor kono bu nyuur atugo ne ke 12 p.m. janta dan ikalat keje ekeni ene unimis kene UN market plan ICRC KMSF akere ni ala ken cha jako bi nyurone re ni ala UN karodien aken bi nyuro ke odo rane cha top kuumɛ SPLA IO ke jarwar ore war ga kana mene akene no landing permitted for all private company plan tell private company mo gorgo no bi nyur akene ne violation ka announcement mene mo wora ana logo no chebeling akene ba na ba ka di 10 ren yala mo kene ten konent rede kandial ke kan cha SPLA IO cha ga bekap ka manar boda lat ke damage na betwok chigala no ne within 72 hours ko kotan jen baro widero ko pai kan warning pai kan to bata akane bikuma SPLA IO biken message bikuma do dien bikan kul communicate no akane na me ko defend ke security situation on the ground ano ramemo mo we violate we look araya shala dene akuma SPLA IO ka joran shala da colonel Lampol Gabriel ajani shikan cha ka bitich kana shane bitich kamanan bodalat kine jo me kine to balor ko bajeli ngene dialan konten wenamo jo me chala da kuma SPLA IO tikala da wale ka chang wel ngwan ka pai welkel ronkin dangro wide jandangro wide diet ngai kondiale run ka chang wel diet Dr. Guy Cook dere shop rei wich ka Akobo gwada danan dong dere odol kanatan ajen mi sha wonin chai kulu to bantame kuumɛ SPLA IO pin Dr. Machar Lampol Gabriel spokesperson ko kuumɛ SPLA IO jikan jo me jikan to ko bajeli ngene dialan konin te ka jit ka te ka liang ano akeni eni mi betwogo rei wi ka Akobo telene tetten chikane yulado no chine renyal gor within 72 hours renyal bi nyuur ene renyal dung unimis kene UN KMSF but chikan warning no den yikan nyoko metop kene ekene nena ekene chine gurno bi jikume SPLA maji politician eken kena mimo mebejal renyal dung UN chikan UN chikan ga jang masi no chine gur no te renyal mebi nyuur ka Akobo mejal kaneten konte la SPLA IG ay kene chine gor ajan woni nga dana cha tubuna mo biya gor no biya jelot kamana cha lat kuumɛ SPLA IO rei wich eno kene chikane gor no teke renyal mebi nyuur ka Akobo mebrana ko lok ki shirana kuling ba chwajan mandana lerode ko na me a very important warning message me cha tubeken ko do badan dong de na de ken linka jang ko gor kono bukon dial kon lat ko rudin bukon ka link lode na me riek melerode you know ko de kon dial te ngech ke de kon dial te liang ka ta dan en
chirwai ni ti chi ben keje mi cha won en chaje to kume met kor won chirke meje to ka pere ka uror county gore je no chaje biling pin ne me gore raj magwa kane ko la dit kene kon dong ten wana mom a chaje ignore a chengne men kuen ma kwajaran kume SPLA IO cha joje no ken chaden ling bani ken en kume SPLA IO karodian so jo me je ndana dong de yen ling na meni u Dr. Guy Cook ka Akobo chaje gor ani biata gamal ban jegal rodian bye bye.